ona korwo mukero mutikaigwe githaiga ona ndahurwo atia mukaigwa kindu kimwe kwa wainga mutigetikire gucokio twekora handu haseke muno hawa inga tutigetikire gucoko ndigwa wainga ni aroka dada inyu muntu muigwa umuthi nderitwo mbere na ni mukuigwa nderitwo na ni akauga rucio githiga ndiakwirite ni aroka nderitwo no ni ndahuragirwo thimu uguo enda maundu ma happen ni huragirwo thimu ngero unajua nataka nani akuje ni wira wako kwa tatigetikira no ni ndarora uguo ati wainga ni aroka kumwarithia na ni maramenya wega ni nyumu hau kwaria ma murahuthirwo uru and it is something that is very wrong na ndio maana mnapigwa hivyo ungiona ginya maundu maya mothe marare tio mararehanira nini it's me being told shut up, silence, shut up, don't be here. Mlima inataka kuongeleshwa na Kasongo. Mlima gani? Muthenya ucio makiaria I will open mine tugakorwo guku etiguo twarie kana atia kana muiguoya makiaria guku twi guku makiandika tugeka you know kile twikaga report uguo kana atia tundu ndigitikira atiriri andu aitu marendio ciringi 3 na marendio ni mera iriaga mbeca ngiriga na ire ngiriga na he mukurino akirwa ahorie story ni ndije mukigu ona mona kiyo akiuga kindu mukona kakiyo mukigu ni ndi mukigu ndakirire no ndamenyire hena kaundu ni ndamenyire hena kaundu gathie na mbere arioyaga mbeca na ritwa ritu atena andu 10,000 akoyaga mbeca nitiko twarehire guthie akina Boskana akina nani na ginya kioi ni akuma andu othe maraiga guthie tondu maronire uyu aroya mbeca na ritwa ritu na agatwendia mera irarehe Kasongo kumari ale mara support yesa niyo maramwira makamwira tutakuletea announce he will come announce atakuja. Let us see the reaction of the people guys mutigetikire itiguo ntoiguana kau kamusemanio niko tumanako ni ngwendaga twarie tondu ndona Banya eka video Banya amefanya video Sugar Sabi alinifanyia video na ningwenda kwalia kaundu kau mumenye what the fuck wewe umempea nini Interstellar mimi sibishani naye athugu nao li na nikamuthugu mimi remedete anake nini kayere for that aya ni akizi au na akina kizi no nakiguire mare hekuria na ithu twete wa munyoro kana atia ithe wa Salimi athi kuria turete wa munyoro guku kana atia kana atia ini kana atia todo bye why are you beating me this hard Tuali because swali acha niulize todo nijue mwe haha nyumba yetu shwari mnataka mimi niende hapo nianze kuuliza Kasongo maswali mnataka niende hapo ati nianze kuna moderate is it fair na hii akili yetu yote gamuria tiriri mulituraga musangaga mugacoka mukanyururio mugacoka mukarumwo mugacoka mukagirwo kiene mugacoka ithu twario muthi Gikuyu rucio ngai muira ngero ndimo kabira o marage gikwao tia kabira ndario hanini no rucio kaigua ngahoro ni andu bote ngai muira ti wega ni undu wa riri ona ithu twina mathina maitu ke mutangi monia tiriri ona ithuiri no twiteithie Chris uyu ri aki next year ri na ri angi mathiega ma children home ri ke mutangi mateithia niko ndamwira mwariria andu aya America tondu kwina andu angi America mendaga ritwa no nigetha magathi haria makona kwina andu 5,000 makauga ni mitwa 100,000 no kwaria ma ngoro-ini tutirakira ni undu uyu no toria Shirosheli ekire Shirosheli okire haha akiheo milioni 3 Shirosheli ahire mera milioni ciothe 3
Mũgĩkũyũ wa Gatũndũ nginya kwao ndangĩririkana nginya kwĩna children's home ahire Mera ake ati milioni ng'ima ake Gapunyi milioni ng'ima ake Lady Jacqueline milioni ng'ima ke twatwĩkire andũ akĩigua atĩa ona akorwo nĩ ũthũire Gĩthaiga rĩ ke ũtangĩhe Chris ke ũtangĩhe Extiani na arĩa tware cukuru wa Murang'a children's home mwahire Mera mbeca ciothe twahirwo mbeca mukiheana ciothe milioni 3 Mũgĩkũyũ wa Gatũndũ. Is it fair? Taita uthirai mitwe mutige kuhuthika na we no akora mutirona no ni ndrona mutige kuhuthika na riria makamukanyanga na ngoro umuthi ni mwanirirwo ithe wa Shalini ekuo niwe ororia na andu ake andu aria mara sponsor igoti riu nirio rirauga ithe wa Shalini ni agubangirwo oke tondu ni maramenya igoti riu ria nyita Gikuyu uguo inyui ni nyumu okiro hau ithe wa Shalini aririe inyui toyuri atiriri Githaiga araumire hau ni mukigu wiki ng'ima ri ni munyonete hau ndiraumire hau ndi mukigu ithe wa Shalini aroka niki tondu ni nyumu hau aririe inyui mumuthikiririe na nikio acio nio mara sponsor makesi maya na andu na ngahurwo na ngakanyangwo fiyo tondu ni ndirakanyangwo tondu ni moi na nikio na itaroka ri umuthi siku ishad ona marenda muno ndigoke tondu matirenda hindi iyo igioka ngakorwo ho matirenda muno na ndirenda gukorwo ho nona ka ndiretwo Gikuyu ta uthirai mutwe ta tombo nini njui andu aya na munjitikie Ngai umwe ni njui andu aya. You know these hosts, I know them. Please mutigikorwo ati TikTok niko murakwirwo hakiri ni Mera ni maturuga inyui ithi mutwe ni ndari mwena ucio kuri inyuothe ona gutire mundu wendete muthuri uria tani gutire mwendete muthe tani ni ndari ho na ni ndona handu ni horu ndarora ndona Gatuma ndonire Gatuma na ndrona Gatuma ugo muranirwo ati ithe wa Shalini ni aroka mwaririe ni maramenya ni inyui mwi hau ni maramenya wega ni inyui makesi manyu ni mararehwo kesi citu ikarehwo ni getha hurwo na ni njui ni ndirahurwo ni getha hathondekwo to create a dais for the whatever is coming next week. Yeah, and it's not happening. Ndio maana napigwa na ndio tikitaka toka hizi kesi yako unapendelea tikukuendelea na mtajua kuna shida na ni mukamenya hena gathina tondu ona gutiri handu ici guthie ona makesi maya na andu ati andu makomaga ng'ambo magoka guku ke mutarahuthira mitwe muone hena kaundu andu mundu araumire ku oke guthikanitha kwene ati uge occupy ke mutarona hena guogo gungi kimaragirio ni ndamwariria ni ngamwariria rucio mutire first born wa mundu o andu mundu githaku-ini kia nyina kana atia na ndaria urumujire twanarumo muno turumitwo muno no inyui mureka wira uyu wothe. It's only you. That's the truth of the matter is only you na nikyo muraruirwo uguo. But why shouldn't we do it in our own? Why shouldn't we do it for our own? Mwanake uyu ri haha ri acangithagia muthenya umwe agacangithia 400 akahurwo mieri 3 ahuragwo niki acio macangithagia milioni 10 auga atiriri ndabirie kuwa uguo tene ngihurwo riu ngikiuga nikengire hena thina Chris hena thina handu na nitukwaria we wasangithia uthia Kamurang'a na Nyeri twakanyire tukerwo wi muici o macangithagia mamilioni kwao magiaga kwao na masukuru makwao Wambui witu wathire Ngarabu mwana waku ri agathoma cukuru ya Siaya ri ndwake cukuru Murang'a kwanyu ndwakire cucu ucio tari na mago kwanyu ni agacemania na mwana wakwa kuhe marigu ke gwitu gutari geto ke gwitu gutari athini muturaga mwakaga cieni na ni kuhuthirwo murahuthirwo murituraga muthagirwo nginya ri rucio ni ngaria ni uria ngirite na ngakira muno ni undu wa maundu maingi mara happen
ngakira munono muthenya umwe ningamwira ni kafa andu mamu respect. Respect is earned, don't buy it, don't get. Na mimi nitaongelesha wale kwa wacheni kujipendekeza. Wacheni kujipendekeza. Wacheni kabisa, mnaonekana wajinga, mnatukanwa everyday. Mnatukanwa. Nindiraiguire uyu akiruma Merupriti Gariguo. Merupriti gutaithagia. Ndiraiguire akiruma nindikwenda ni me don't want. Staki. Tia ikuendikithia please. Please wacheni kujipendekeza. Onakoro ndukwenda kuhea githaiga kitu. Negera musiari waku. Ni kafaguo. Rekimera itaithies andu wao. Tia ikuendikithia uguo. Ninyi ni murathauriruo. Munatharuriwa, munafanywa, munapigwa, munakanyagwa, munafanywa nini? Umeona kesi ya mtu mwingine huko? Umeona kesi ya Wakalenjin? Umeona kesi ya Wadigo? Umeona kesi ya watu wa Mombasa? Umeona kesi ya watu wa Mombasa? Wa Kamba? Umeona kesi ya watu wa Kisii? Umeona kesi ya kutoka Turukana? Umeona kesi ya kutoka Nandi? Umeona kesi ya kutoka South Nyanza? Umeona kesi ya kutoka Migori? Mumeona kesi ya kutoka anywhere else ama ni nyinyi? Alafu mnaambiwa Kasongo anakuja kuongea na nyinyi. Jo najua 90% of the people there ni nyinyi. Na ndio maana ulisikia Korori akisema, "Si hatuna shida na koti ya TikTok. Ikue hapo juu ya kufurahia." Korori akagutha no akagwa nindi na thina wa goti. To niramenya ule mabangite. Mutigetikire. Guys, tutagwo nyumba ya mumbi ni undu wa kugia ki mitwe ni muigwa mutigetekera tu muigwa ati kwina muona mundu aki gutiri undu Jezebeli agiuga ati we mwega. Jezebeli agiuga we mwega atari kindu arenda. Hena kindu marenda na mundu mugi ni mutare turega tu sawa. Are we okay? Na muthenya ucio mangikarehe Kasongo tukarehe gitungati that one. Na nimesema kutoka leo hiyo ndio kazi nitaanza kufanya. Watu wote nitaanza kuwauliza. Mimi siongea na gitungati, of course I don't have access, lakini kuna watu wako na access. Na ntogothi kuginya hiyo siku tuenda kwa na tutamwambia magikanirira riria Kasongo agoka gitungati ni gigagoka itigwo tukanyangane na numbers. True or not? Are you ready for? Muko tayari kwa vita? Unajua mimi na dada kanyaga ni aratakwa. Rusuma kauka tomago kila kunuma. No ginya mukarugama na ni thaiki. Tondu riu rucio gana. Geto mukavira. No riri marehe Kasongo tukarehe gitungati. Kana atia? Yani musitikie na mimi sitakubali. Na hakuna wakati watu yetu itakuwa ni hao ati ni audience. It won't happen. No. Kasongo anaweza ongelesha watu wake wa broad based, lakini sisi tutakuwa hapa na the people's deputy president Rigathi wa Gachagua. He will talk to us at the same time. Kasongo will be talking to his people. We will have our own talking to us. True na Kalonzo hapo. Na Wajakoya. Alafu huko ache Lwashia hao na baba na Kasongo na Lady Jacqueline aongelesha watu wao. Iko hivyo, mmekubaliana hivyo, tumepitisha. Hata sisi tutakuwa na Wamunyoro. Hakuna venye ati Mount Kenya ndio the biggest audience and you want to bring them Kasongo. You are selling us. Tell the people the truth. Tell the people the truth. You are there hata una connection na MCA. The people who are funding you, the people who are supporting you, the people who are funding all these cases and all this drama are the people who want to bring Kasongo, and they have contacted you, and that's why you can announce it online that you want to bring Kasongo, because you know that you have already been assured that he will come. When he comes, we will bring our gitungati, kana Ndindi Nyoro, kana Methu, ama ule senator wa hapa, with this cute senator wa Kiambu. Na wa Mushoba watakuwa kwa guest wote. Tutigwetikira andu aitu mendio ciringi 3. Ntoigwa andu aitu matikendio ciringi 3. Not when we are here. We overlooked last time. Watu wetu wakifanya mistakes mingi. This time we are not.
hata huyo Bishop Moi ni mwana wa nyumba, just that hajui ame overstep, ndaramenya ni kama hawa ma MP wetu ni wetu, lakini matiramenya. No, we have to tigwitikira andu aitu medio ciringi 3 ni mera, ati mera niyo ri muriagira, ati ni undu muri ingi mera ikamurira. Asa ni aririe mera ciake ku muthenya ucio gitungati twakona kio haha makireha gitungati kiao na ithu tuna gitungati gitu magi tap tugatap magitwira embrace tukoga reject kana atia ithi matira tuikirie nja ona ira matira tuikirie nja niki kigitureterera ni murenda kwirwa atia niki kigimureterera mwendekithie nginya ri aria murenyitirira hau murendekithia andu na niko muingatirwo. Unajua saa ingine hii ujinga na kuga too much, kujipendekeza, kiherehere ya kujipendekeza is too much. Andu anyu ni mahurirwo, andu anyu ni mekirwo atia, ona guti mungigwa atia, na niguo mokirire kiroko tene mukiheana kura milioni 4, thaa ici thikari nuthu ni aheo mera etacagurire mundu nginya kura 200,000, thirikari nuthu yanyu, thirikari mwacagurire mokirire kiroko. Muthenya ucio wakinya mugokira sawa, we will tukaraniria ni ndida kwaria cia siasa muno no tukaraniria hena handu hena kaundu itiguo. Something is wrong somewhere. Is it true? Something is wrong. Is it true? Yes. Na mutige kuyendekithia hii kujipendekeza, muache kujipendekeza murendekithia hembera mwiko atia atumia, especially ladies murendekithia hau mwiki atia muhuthirwo na nyu mutire maitho makora ni murahuthirwo tondu mutio ici ni hinga. Mimi nakaa kwa hizi viti like them, I know jikaraga drive tao ni njui, I know ni njui hinga, ni njui mukirirwo mbeca, ni njui mukirirwo juju, ni njui ndikwenda kwaria muno.